Pij kafu i pamtit ćeš bolje. Zvuči čudno, ali evo kako to funkcioniše. Kafa te budi. Kada popiješ kafu, osjećaš se budnim. To je zato što kafa podstiče proizvodnju noradrenalina, odnosno otpuštanje noradrenalina, hemikalije u tvom mozgu koja te čini pažljivim i blokira vezivanje hormona umora. Nije bitno da zapamtiš, ali zove se adenozija. Kafa pomaže tvom mozgu. Postoji još jedna hemikalija koju kafa podstiče, zove se acetilholin. To je molekul fokusa i pomaže da lakše povezuješ informacije. Kada kafa proizvodi adrenalinski hitac, to je trenutak kada imamo skok energije koji osjećamo nakon što popijemo kafu. Taj skok adrenalina pomaže tvom mozgu da zaključa i da zakuca ono što si naučio. E sad, da bi pokrenuo ili pokrenula ovaj mehanizam, najbolje je da popiješ šolju odmah nakon bloka učenja od recimo 90 minuta, a ne tokom kako to ljudi rade. U prvom slučaju ćeš postati mašina za pamćenje, a u drugom isfrustrirani student. Tako da, ograniči se na do 5 espresa ili 4 Nescafe dnevno, popi i uživaj u svojoj supermoći.